Hi All India Radio Aizawl ani pi pu te sul nu. Tun chumpi pu te sul nu huna chuan mizo meichhia te hum him tu lal huai sen zaka pa chanchin kan ngai thladona lal zaka pa hi mizo meichhia te pa father of mizo women ti hiala soyani a he thu ziak tu hi David R lal som tluanga Mizoram New Capital Complex Aizawl ami ani Zaka pahi fanai lal do khama fa pa pali zinga apathum nani turin kumsang ka zaria somthum pakwa a hlingvom muna apianga apian pui unaw te chu zaduna lian chemale paji ka te anni mizo nampeng pakhat zinga lalchi fanai nam anni a zaka papa do khama hi fanai nam tha tu shia thei hlat ber thatin kwala atanga tu chuan nga na hloncheu hovin khojing le pathian ni abom I that thei ok asinon lo boipi asithiam thiam lai anti lalhuai sen ro re lova tupa ani zaka pahi naupan laia tang renga mi huai sen le tumru pasang lamle airia lamdeu ani a apa do khama hian mun sang sanga apem kwal puya shia thei china hlingvom mun tuna sailula khoram te kangjang muna te leng thuam tuna leng khwa a te betlu tuna sailula khonwaya te lungkola te le thangmual tuna not mual chenga te an omkwala Mizorama thing atam kumsang ka zaria somriat vel khan leng thuama an unaw ho an omkhom le veka do khama hian afa te hi rorel zirtirin bok te kho in kumni khatte a indan tir thina zaka papo hi anaw paji kanen khothar neya anlal ma in thangmuala kumni vel chu anlova indang ve nge ani tlang sang changa alal tak chu kumsang ka zaria somriat pakhata ani a kumsomli pahni mi ani in khoshia alal chanani khoshia omlai hian vailian voini na nun rong le ro thap zet mai atonga mechia te za omna ahum hima wangin kumpinu sarkar adova lalatangin ban ania ahuai sen le dika wangin jail bang azuta thiama chan nuwa khothar apa in apasal tha te saika sailo lalten an chu sak alak let sakle ming choin sailula khwa adinta ani Kumpinu Sarkar Nuaya, the South Lusai Hills District Siamthara Superintendent Bursap Masaber Tura, Sipai Officer, Charles Stewart Marie, CS Marian Mopurna Alak Nua, Koshang Shanga Fangkwala, Akofan Kwalna Apianga, Mechemut Puitur, Angien Zel Nia Soyani. Kumsang ka zaria somkwa pakhat khan zaka pakhwa in zathum zet zot khoshi chu avatlo veya khwa alu don hian khodanga ati dan angin tonglet tu dara ral tele panji ham tipera te chu tirin zana anmut puitur meche pani longai to alok turin khoshilal zaka pa fanai chu thu ava pelokani fanai lal zaka pan borsap CS Maria Mizovin Marliana anti thupek chu alom lo hle maya meche ngai to sak chu soilo akhwa anula le meche tlong ol zong zong chu borsapin an khwa athlen ma in rang takin aria botir ngal vekani borsap hian Lieutenant Taylor Baka tonglet tu dar ral tele Chandra Singh afapa Panjiham Tipera ate ziak tu chen kha chuan dar ral tele satin khara hi tonglet tu ni inan ziak anni pahni baka Frontier Police somnga te signaler dar thlangpu pahni te chia hlo chu chhum som te lungleng lal doka pakhwa atangin puak phur kuli somnga te le sumfai cheng sang ni chuang kingin February ni ria sang khazaria somkwa pakhata zaka bakhwa khoshi chu anlut dona hetiang anga tammi khwal anla thlen ngai lo awang le vunwar anla mu ngai lo awangin akhono tin apuya pangin nulale me chetlong olte tellovin anlo muaka khoshilal zaka pachuan atheina sang bernen khwalro pui berdon sonin zo artui chumle bu pui zu kengin borsap chu alo lomani
an thlen na tur zol buk an thlen fel chuan khua ina thim nan ve ngala zanria ei khama borsap CS Maria chu Lieutenant Taylor Havildar Major Sangram Singh tonglet tu dar ral te le ardali pahni te shwain khoshimual chhaka omlal zaka pa ina ahan leng ta a borsap chulal inadar khuang chunga punpui pha chunga athu a titi phungleng pa ngai an seprotui man meu lo thingpui sen hang an in pa in borsap chuan zakap khonge kan me chemut pui tur te chu atita a zakap chuan kapu ka khua a hian me che han mut pui mai turan omlo atia borsap hi thin ur hle ma se akal chaw ve bok nen hemizan hi chuan anin thathen theita ani ome February ni kwa sangkhazaria somkwa pakhat jing kholovara ni lo chuak chuan borsap thin atirim ngal hle maya khodanga aton ngai lo le ama achuak tura abe seilo takin chu kholalin nula apelo chu ashe thiam theilowa nula anei tak takem ti finfia turin tonglet tu pahni te chu khwa afan kwaltira chu khwa a chuan nula le me chetlong ol an omle omlo an zongta a zolbuk bula paite nula pahni le khoshi nula mel tha chemtoi le nok chini te puanta lai an mu thu borsap chu an shila chuna chuan zolbuka an omni lenga chu kho chanchin le an suk thlek te zirin lal le akhon bol upatinen hun an manga atuka kairuma le lalbuta khwa an pandona wangin puak phur tur tlangwal za lo ngai to turin khoshilal chu ashila zaka pachuan akhon bol upatinen an lo soi ho tur thu le chutiang zat an pek theile theilo tur chu an shil le vat tur thu a shil ve boka khovel ramni tatseng lovaro rel mek England tlangwal huai sen sipai officer zonjang zek zok le a record a chatawanga administration khoitura ruat ngat sap tlangwal tan chuan chutiang thingtlang lutuk hlumbela chola chhum ke kor hak tur la nei mumal lo na ching ala in bual le chome labai tebula eibar chu ahar satawangin azin na hmuna hiana in bol sang deuh zela khoshia po hian lal le akhon bol te po in an ei puilawa nilenga anin kom hnuwa zanre ei turin an thenta ani zana chona ma zan angbokin borsap chu Lieutenant Taylor le chonglet tu pahni le sipai pathum te shwain lal ina aleng le a kairuma le lalbuta te khochanchin soipa in puak phur tur chungchang te an soi masa a zaka pale akhon bol te chuan an khwa a alu in puak phur mi somnga chi a shwaya wangin an ni pu in somnga chu toka an ngai thule borsap le a ho te tan puak phur tur tlangwal somnga chi an ro man sakti ashila khodang lalte anglo taka zaka pahian borsap dudan akoyangila azom thlap lawa wangin borsap CS Marie hi lom lo hle ma se khoshilalin anmamo bak puak phur chu engatan nge an ti ang ti in somnga bak an ruam man lo thu asoi chu lungoi lo tak chungin apomna a alom lo hle ti ero chu a okile cheje atangina shia theya lenghon ar po akhwan ma in hon arot tamaya okisang deuh mai hian zakap kan me chemut pui tur chu I muto em atita khur maya zaka pachuan kapu ka khwa a hian me che han mut pui mai tur ka mu zongang lawani atile a borsap thinrim chu a maya lingwut maya vinzet mai hian lal inia idu chuan min pethei solai luka po nula puanta pani baka paite nula pani po an ombok atita tun maya zaka pachuan kapu chutianga inmut pui mai tur chu ka khwa a hian tu ma nula an omlo ani a han ti le a borsap CS Maria thinrim chuan kan mut pui tur nula I mu zo lo ani chuan inu pui le inaw pazi ka nu pui himin peturani ti in zaka pa nu pui rai puar lu mai chu akok ta vu maya tonglet tuina soizo rual chuan zaka pa thinrim lu tuk chuan banglaya asilai chu ala loka kan nu pui imut pui ai chuan nangma hi ka kap hlumang che mishing po ini neklo hi ti pa ina silai do chuan CS Maria chu achuk tu ta run maya akhon bol upa te chuan lalpa za ngai sham ro anti a asilai alak thak nu chuan CS Maria chuan zammap lovin zakap khodanga chuan lalten ka thu an hial ngai lova ka soya piang min pe a nang chu ilu lul hle mai hela ka puangang chenga I chek in hi ka hal vekang ti ina chwa santa a Panji ham tipera Chandra Singh fa pa chuan enquiry anti laya a statement an la ka ti hian a soya zaka pa hian an khwa kan thlen hian min lo lom thiam hle a CS Maria chuan me che pani ama tan le Mr Taylor atan zong tur le lal zaka pashil turin min ti a vai tlaya le
zaka panen chuan kan zong ta a kan hmu lo wangin CS Marie chu athin rim hle a ti luina in kan man mai don em ni kan ti la in adu silawa CS Marie hian kuliza angen boka zaka pa hian somnga chi ape ani ati a me chemut pui turmin pe theilawani chuan inupui le inaw pazi kanupui hi kan mutpui mayang ati ti in aziak bok chu azan ni na ani atuk tarik ni somni alo her chuak le a sipai officer atanga superintendent borsa pakai sang theiani boka a sipai ril rupau khau zet chuan chutia zaka palaka dol zor chu atum I kholo mai zinga ahnena kal turin zaka pa chu acha a mela hmu tak lowa wangin lieutenant Taylor le chonglet tu le sipai enge moza troin zaka pa in chu apan le ta a zaka pa hi asangal khong lal chhuma in lal ina tanga yat zahni emole ka hla a alo lenga CS Maria chuan lal chhuma in chu apana zaka pale lal chhuma omduna wa hmu chuan athin rima zwala chu ina midang omve te chu achwa tir ta feka zaka pa chu engwanga ahnena kal du lo nge ani azota zaka pa chuan puak phur tur kan zong ani lal chhuma venga tangin mi somni ni sela ka venga tangin mi somthum ni se ti in ro manna kan lo siama ati a CS Marie chuan zaka pale lal chhuma chu ama zui turin thu apea atira chuan zui mai an tum zeta wal upale pasal thatin zui lo tura an ngena wangin an zui le talawa CS Marie chuan thinrim zetin in chak lo khopang ti in achwa santa ane zaka pa chuan CS Maria mi ziale a omdan a hmu in anin hmu nun ber tuma alo soito chek in chu a haldu tak takang ti aring ta a alal upati le pasal thatin en ro an real ve ngal chuka borsap chezia en thatur anin siam ngal boka zaka pan hei viral chuan ka khwale tuite chobel chek in hala minwawa ramsakol ang mayanun rong mela puwa chek in hi a halani phot chuan kan ka phlum turani kutathlak ma chuan alaka engma kan ti turani lo tia asoilai mekin chek in hal turin sipai engemozat nen an chuak ti report alo thlenga zaka pa chuan pasal tha dar ponga hnena nangin pasal tha then khattenen mun in lo nga kanga kein pasal tha somvel hruain he vailal hi kan zuyang chek in a hal phot chuan kan ka phlum ngal dona keima nge in ka phlum dona ni mun ngak ten lambun thom in sia chuan vailalin kan puya soi ti sia in zolbuka vai sipai hote hi in lo that 5 vekanga zolbuk chophian in lo hal nan don nia ti in acha a man mo takin anti tur cheu di turin anin buat sai ngal chuk ani borsap CS Marie le a hote Mr Taylor le sipai somthum zet ten tuk chuan po eilawa check in omna an panding wangin zaka pale a hote chuan an zui rota a pasal thadar pong le a hote chuan zolbuka sipai buk nga kho chu an lo hwal ve thunga reilote a borsap me chemut pui tur mulo thin rimin khoshi kho chek in zong chu a hal ta chiam maya chek in somthum chuanga bu khat tat han kang chu a aldu na samaya akhu te hi adum hian adum nge ngoya akhu in para chuang tan ti a zolbu ka dar thlang pu ten dar zo khwa a sipai ho dar thlang manga an phet tur chu tanpui tu an som don ni anga in pasal thadar pong chuan adin hlia lui tlat maya sipai ten an nam kian po in a hlia lui zela vai sipai thin rim chuan shala chikni jatha ahantia pasal thadar ponga chuan khanglanga chikni te min hanti veim nangma ichi kang ti pa in dar thlang pu pakhat zok chu a oma han chhun ta hroi maya an rita rum maya ni zolbuk po chu an hal ta ngala zolbuka vai sipai chuan mi puilam hoin silai an met puak ve ngal na a hlaubak leng le tlan che chunga met puak an ni awangin tuma an ka fu lo hlawani zolbuka CS Maria hote hian silai le sumfai engemozat an tlan chiat sana sipai kem naiber darzo lampanin an tlan chia a ramlama chek in kang khudum ngoi le in lama zolbu khal khuzam ding ngut chu CS Marie le zaka patitan mu lo rola ni lo lal le lalma ni se chungthak du wanga chet lakna nun rong takle akoto patwar tu tengai to na chu me al hlu ang hian an thinlunga a invori dup ve angti achiang reng mai borsap CS Maria hi khovel ramro pui ber England sipai officer training chatin reng training chuak ti taka ral re la thiam hle a engi molo thleng theilaka ti in advanced guard siamin havildar pakhat le sipai panga te chu akal masak tira
zaka pahian abe ngamarin lawa wangin himdam taka khothlen a in be sei rualin mizo lal dangte anglo taka zaka palu lulzia angai to in alo be ve ngam mayang a ti te angai to buka a cheber thleng palponi se ti ngai to a advance guard nunga akal buk lai chuan advance guard pani chu kapo chon lovin a mu pha ka zaka pa pasal tha te chuan an kap let top maya pasal tha ai muman an ka hliam dang pakhat abituma asa in asa thluma pasal tha ching bularen thlein asilai komin sipai dang pakhat a chuhlum boka CS Marie le Mr Taylor te ero chu antlan chenghala ngupui hnai ber panin wa chapa alumin an lum thla a zaka pa chuan CS Marie chu abitum ngara marlian lalle lal chu kanin tumang chu loading ro kanupui po ilamut pui hleinem ti te in CS Marie tlan chha chu a au elvela tha nge tumin a umna a apasal thaten lalpa angam lo che atlan che to alom to lo mai ro ti in an lal zaka pa chu an auding theya an chek in zong hal tu le anupui mut pui tum tu CS Maria that lawale chu tlom laviau ma se apasal thaten angam lo che a atlan che to alom ti in an ker pui thei ta shamani Bursa pin chek ina halawanga in be ina a hian CS Marian ashwai paruk neik pakhat sipai pahni da thlang pu pahni le ardali pakhat anwain paruk an thia poisa inge mozat an hlo bokani chek in hal hi nisom February sangkhazaria somkwa pakhat ani a chek in hi lian pui somthum le achunga bu khatlat an halani a hal tur hian Lieutenant Taylor baka frontier sipai somthum lai CS Marie hian a shroyani CS Marie Marlianan chek in a hal na mun hi bu kangkon antia tun thlengin he ming hi alapu a zakapale a hoten Marliana le a hote anlo lambun na hi mingo bun kon anti bokani CS Marian chek in a halawanga kumpino sarkar mi le sa enge mozat an boral pha awangin thubuai hi akal zela khokhat laltan kumpinu sarkara district borsap chu be aharsa a thubuai kal zela khoshia hian zaka pa hi alal zui thei talwa an pemdar vekba ka khoshi khwa hi din tharle nima se zaka pa hi khoshia hian alal zui to lawani CS Marie hian a lekha February ni som pani sangkhazaria somkwa pakhata asoidan chuan zaka pa khwa hi Niria February sangkhazaria somkwa pakhata athlenga doka pa khopuak phurte chu a hontira ami shwaite ba ka zaka pa hian puak phur apeturani Niria February sangkhazaria somkwa pakhata pe katiama petalo chuan yat zanhi emolekal hla lal chuma khwa a local bodaya ako pu in ankal du lova puak phur boy puinia in soin an hniala atuk le ni somjinga chuan Mr Taylor le atong le tu tenen an vakala ama zui turin thuwa peya an zui lo chuan a shem tur thu po ashil chungin an zui du talawa frontier sipai somthum shwain zakapa bu in chu a halta a Havildar Major Sangram Singh chu mi somhni nen an bungrwa lo veng turin khwa a anut chi ani asoizel danin zakapa hiana be aring lawa an bu dana chek in hi khwa atanga mel chanvelek ni in an soya haltura anvakalin mel ni chuanglai a hla a alo omsia mel ni chuanglai ani hi sia se halturin akalmi alawang ti asoibok an chek in halzo lo holam khwa atanga mel khat potling lawa an lo kapta a an tlan cheta ani lushai ho hian selayan nga a an tamjok boksi atia tarik ni som tlaidar saria chimtui pui kaladin lui an thlenga atuk February ni som pakhat tlaidar lia kaladin a anbu camp an thlenga atuk le February ni som pahni tlaidar li vela Havildar Major Sangram Singh te po in camp an lo thleng ve a ani le Chandrabir thapa chuan hliam an tuar ve ve ti soin Lieutenant Governor chuan Order of Merit Petura a recommend angin second class Indian Order of Merit chu Darbal lunglei hmuna Chittagong Commissioner na pe ani he thu hi History of Assam Rifles phek somkwa paruka kan hmu a hoisen wang le na tho that wang ni hau lovalo mandon hi kumpino sarkara po khan alo ve ani he February ni som pani sangkhazaria somkwa pakhata CS Maria le a hote zinga khoshi khwa nena an in beina aboral lo zong te chu in mukhom ma se an hlim lo viau ni in an soi fanai lal zaka pachuan borsap CS Maria mechia apek du lo wangin mikol
sakol laka alo hum him mangai le duat ema a enkol akhwa le mi puite chu atlan chho sana abik bo atul veta borsap meu lodowa sipai ba ka silai somthum chuang le amu engemaw zat le sumfai cheng sang ni lai mai loman saktu ani awangin vailal thin urna ber bu chu dolowat lan chia san chu akhwa le tuite tan thabera asiat angin anupui rai por lo chu apuzon te khwa wangchia a da in ani chu a u zaduna khwa khwang thing in zanga omna a abibota a anaw pazi ganen hian unaw zinga naw pangpahni in changbung an ni boka anin kom nge bik boka anin tlopo rengani hetiang boruak ani ta ka wangin anaw pazi ka porang takin a hon tir ngal bok zaka pamantura kumpino sarkar che chhuadan arin angye yin vailal kumpino sarkar chuan captain Hutchinson chu sipai zale somnga nen Mr. McKay political officer nen zaka pakhwa khoshi a luturin nisomni pani April saka zaria somkwa pakhata order ati chuaka hemi ma hian zaka pahi alo in saseng manveka beidongin an kira zaka pamantura kumpino sarkar che chhuwa voi khatna a hlo cham Sir Robert Reed ale khabu Dalushai Hills Peksomli Palia le History of Assam Rifles Peksomkwa paruka chuan zaka pahiman anilawa atlan bodai ti in anzia kani Sarkar chuan chuti maya topsan atum haulo Mr. McCabe political officer le sipai somnga te Colonel Ivan ale asipai somnga te Fort Trigger atanga chho CS Marie le Captain Hutchinson te le sipai zale somnga te chu avoi ni nan tir chhuale an ni a anzinga ho tu berber sap CS Marie kai shroina hnuaya in mukhoma zaka paman tura ral rel tur an ni lain in mukhom lawa an oma wangle an mani hmuna theu an kirle ta ka wangin amo phurtu ber CS Maria chunga an ho tu te ngai athalo tanta a akhosazia anzir ruk zel atangin borsap CS Maria hian khoshilal zakapa han machon le hi a hu phur hle ti asia thei ome kumpino sarkar po in zakapa be hi sarkar sipai po in an she hle ti shema se ngoi bo san antum chuang lawa Mizowin tarmita anti mai Captain J. Shakespeare achu Fort Trigger atangin sipai zarwal nen March ni som paruk sang ka zaria somkwa pakhat a tirchwa ani vele a khoshi an hanlu a J. Shakespeare hlo omzia hi a khomi te shil fa katling khonge in lal zaka pale lal chuma ati a kashelo ti te chu thing fa kin a hlaplet top zela a fing dewin khulama khwan ankal chu ka mu khonge ankal zel ka she to lo ti te ero chu kut thak lovin akal san zel ani ome khoshi atangin zaka pate zongin thingsaya achawa thingsai lal patlaya chu zaka pa omna min shila min man tir chuan idu apiang ka pe angche ti in remna asiam puya chiana asiam nge nge ani patlaya chuan tuna a omna hi shia an om ka ring lona a an upaber zaduna hi pa anga an en ani a khwang thinglal ani a atlo nge chu ka ring ti in khwang thing khwa chu ako mu a tin zaka pan CS Maria lo be chan po chiang takin ashil veka andu wang renga be anni lo dan te thlenga ashil vek nuwa J. Shakespeare chu kalzelin lungkol ram ui hlitlang alon chuaka chutlang atang chuan khwang thing chu athlir ta a zaka pale a u zaduna te be dan tur hi uluk takin azirna a anmani hanpo lo bokin an camp darzowa akir le ani khwang thing a thlir na tlang hi tarmita khothlir ti alo ni hlenta ani khoshi khwa aram chek in hi bu zem ti po in an soitho ome ration bu fai leitur ala omve lawa wangin bu nei tamle tamlo chu hausate na berani a kham khop thar lo chu nun kho chwa nan bashalai emo thingzung emolai angai chin mizote nuna khan bu hi engkim ani a bu sing ani hian bu vuak na mun shrui abu om chu in lama phur thlen ngal a har sa china lo le in hi a hlat china wangin shruya bu om top chu ruale e chetu danglaka azu wa do awangin kunglaka chek in siamin anda khom phota an man hun rem chang pianga an phur ta chin ani chek in hi thing tuai emo mau emo mangin an siama bupol mangin abangle achung an siam china a hala halra la chon hal nuam berle kang du berani ome khoshi khwa te hian kumtluana an bu thar anda khom zong zong chu borsap CS Mariana halral vek awangle an lalber
abik bo angai taksi awangin khoshi khomi puite po an ule naute belin an pem dar alo ngai ta a eile bara an har sat ba ka vai sipai ho nun rong lutuk ten kut an thlangna sat awang ringot po hian khoshi hi chhuasan angai shim bok ni in alang hetiang bo ruak ani awang hian an hmangai em khoshi chu mit tuinen lo thei lo na awangin an rau san ta ani khoshi lal zaka pachu akhwale tuimi engemaw zat nen akhwa a omzui zel arem tak lo awangin a u an bela then khatin thingsai lal an bela a thenin anaw pazi ka an fin bok nen akhwa chu an rau san ani tamaya heti lai hian South Lushai Hills optul major Shakespeare chuan mizolal te ako khoma an mani lo kap tu le an thu oi lo lal te chu lal an ni na atanga ban an ni thu apuanga zaka papo atel ve a heti rol hian je Shakespeare an rem na asiam pui thingsai lal ero chu du sakna lan tirin le lom thu soinan zaka pathurwal pui ni chung si in thingsai lal patlaya fapa upaber lal chhuma ero chu khoshitlang pek ani thung Captain J. Shakespeare chuan zaka pa peidan tu rotna anei te chu Secretary Foreign Department Sir Henry Mortimer Duran anena athlena Sir C.A. Eloto Lieutenant Governor Bengal chuan thir shrui telegram mangin athon chhonga hele kha hi August ni sompanga sangkazaria somkwa panni athon chhu ani in chuta chuan Captain Shakespeare an alaka hel tu dai tura sipaile manrua manga pui amamo thote ama sipai te nen chau chuan ati theilo tur thu te a inzia ka he lekha atang hian zaka pale a hote hi anlu chil hupur tak zet ti achiang hle ani kan ngai thak tak kha mizo meichhia ti hum him tu lalhuai sen zaka pachanchin then khatna ania then ni na a chuan zaka pakhwa te chek in hal saktu borsap CS Maria Shem ani thu te kumpinu sarkarin thapui thoa zaka pamantura abeidan te zaka pale laldang pathum te man anni tak dan te kan ngai thladona hunrem chang masabera kan ron ti chuak le anga min lo ngai thlale theu don nia kha thu ziak tu kha David R lal som tluanga Mizoram New Capital Complex Aizol amini a aron chiar tu kha lalrin puini All India Radio Aizol pi pu te sul nu huna puan chu ani